Tala Fou se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia ala Radio Samoa. Wai una maliu si tangata whaingaruenga le sa poloka i le whaitau se lau o mita i lalo le main le na solo se vaenga le palapala i le afia na nafi. O le ripoti au pito rata mai lea mai leo leo wha maonia mai e tolsu fitu tausanga o sia tangata whaingaruenga mai Bruthen ma olo na tino maliu le tau na leila. Pe amala luasu walu tangata whaingaruenga na whaasau ina mai lea sona nafi ina ua solo se vaenga le gold mine i Mount Clear na tai Ballarat po le lata le lima i le afia na nafi. Talton wina o maa te tele na soloane na tanu miai ali whaingaruenga e to o lua e au fiaile i se luasu tastau sanga mai Ballarat le na aveana i le lele i le asona nafi ono le tūngā o manuanga a veatu i le whamai. Tau mu whai mai lama ngā ruenga la vea i mole isi pe i na iai le pō na pō pe i tai li putia le tau na leila wa umalo na soifua. Wha o atu leo le tala wha anua noi si o na ainga au la tau na mawhai ona wha sao i na au fiai fo i matamai tai. E leo mai loa pe na mafua i sea le solo le ele. O le aasia si mai i Ausetalia le minister le vai whawhasaina mo le urua i taimi talu mai le lua whesepun ma le fitu ma ua wha maonia le wha mtalanga i le malo. O le awhailo i atu i a Wang Yi ma le minister le vai whawha Ausetalia o Penny Wong i le solulu lao le vai sa 4 Canberra. O le awha ua waitala noanga i le vau atunu e lua i mata upolo o ngāru lua whatasiai a tō fo i mata upo wha vau malo. Na whaia fo i se whonu tanga wha pēne vau Wong ma Wang i le lua whelua lua i Peking a wha ilua mai ni wha mtalanga i le mai ai ona whautua ina le mtanga ruenga o le tamau aingo saina le ave sea lo la fonga tutongi po tariffs o lo tuina e saina i waina Ausetalia le whata watu lo lato o tunu. Wa mai ona ave ese saina i la fonga wha pēa sa tutongi Ausetalia mo le awinato le povifasi o le Bali, Koale, ia ma le cotton e tutonu o lo lato o tunu. Wa maliu se ave taavale na ua sosoa e se train lana taavale le tu i mātua me le pone i le pōna pō. E tali tonu reo leo sa iei tu tonu le taavale le ave taavale le teimina feto e ma le train lata i Burgundy Street i Basco Vale po le tea leo le valu le fiafi. O le tamai ta isa iei whaatasi ma le ave taavale le taavale sa mawhai na whaasau ina mai ai maliu i lava le ave taavale le anō fuanga. Wa ta ue leo leo e le mai loa whaamtalanga i le teimi e le i tupul whaalawlawe ma alo sa i dia ni mōri mau manisi sa ono si la fia ni whaamtalanga. Wa ta wau lava ina whaawau pēr le ta atele o whaalawlawe ua li putia o afia sa sawane i whale maisi no fuanga ai mafua mai i maa lithium ion batteries e pēr na whaailoa le vanga le tinei mū. E lua fo isi afi na sa sawane i sini le tau na leila e ieiso tanga i e tu ai ngā maa. O le isi whalawlawe na mua i se wila o le e-bike i se poloka o whale i Bankstown i le afoleono le tau na leila, fōringa mai o le maa sa whawhanga o le wilafi na mafua i le whaale tonu e whaingo o le thermal runaway le ova i le vevela o le tu ai ngā maa leo le lithium ion ma a matai o na luifo i se kasa a o le ipa ma mafua i se afi e se sawane mai whainga tā fui o na tapē. O le isi whaalawlawe o le scooter na muu i le pito i tua o se loli la pisi i silver water ma whaawawe ato i fui i le vanga le fitinei muu. Whaamanatu mai i le tinei muu e le te tauna la fua ni maa po batteries i te tonu la pisi o na e lampatia i fui masoi fua o tangata whainga ruenga i au o nanga. E manatu le fui muu o te tau o na whaise wha te tau i tu ai ngā maa nei o na ua whailawa si tele o afi se sawane e mafua mai i ai tu ai ngā. Ma le tala muri wha mai rei unga sa suenga sa whaia taluai nei, o ta maiti ano nofo i wha i tua atu a ai au pito te tele e whao Ausetalia, e wha alua i nā wanoa e mawai i le asthma, po le maisela, na i lota maiti o lo no nofo i te tono le a ai. O wha matalanga me le tusinga i ngore, lua whelua swutasi, wa whesoso ani i le wha i unga le nei suenga, wa whesiringi ai tangata Ausetalia, wha aso ane wha matalanga i wha atitawi o lato soifua maroroina. O le team la mai le Telethon Kids ma le Curtin University na tu whatasia nei whaamtalanga mai lo ai le tūlanga e pēna liputia. O ai au pito te tele o Ausetalia au fiai Sydney, Melbourne, Brisbane ma Perth ma wa whate i ai fo inisi le au sue o na sai einu manatu o ai tu to tonu e tele eita avale ma le mamale ea pe i tai wai loe de suenga o lo sidio na fia tamaiti au mau inofuanga i tua mai o ia a ai. O Ausetalia le isi atunu o pito mawalunga le au whai o tangata a fia le asthma, ai mai se fo i tamaiti tasi tausanga a ngā i se furu wha tausanga le mātutua.
Tara ia radio Samoa walau wha whakamai nei fu ia stofi, seisi wha poponga tai au, soifua.